chiklo John Serkep Sengmir so terangpi api apo tum CM tuliram rong hangapan akirap kachahang. Joy Babu Inti Aronder Pen Sangti ki Pura Puthak Karbi United Council Latum Assistant Conservator of Forest Upon Lamhoy Kipi. Keroni High School Quarantine Abohalong Kidotum Mir Pen Theng Piaklim Ki Ipon. Kardom Pinada Bertalong Penilisa Mijilihan Sapi Non Bertang Ton Pen Arjik Tha. Dolomara Bogaram Tobi Arong Amekar Anderson Terangpen Safira Rong Pipia Sopi Sengmir So Terangpi Aning Kevanglen Akisoka Cholong Lokpen Kapami Tekte Derajok Sai Jokje Kisoka Chelang Ijia Panpura CM Tuliram Rong Hangapan Akirap Kachohang Duar Bogori Constituency Arlo Dolomara Police Station Angkang Bogaram Tokbi Arong Amekar Anderson Terangpen Safira Rong Pipi Asopi Sengmir So Terangpi Arta Chiklo John Serkep also Aning Kevang Pardon Rona Kisoka Cholong Lokajok Api Apotum Penangan Kisung Ponang Lo Sengmir So Kiso Apothak Api Apotum Karbeng Long Life Apan Nang Kapachini Dona Tengke Kidamtang Ningkan Surihini Rakre Serkep Chiti Achiklo Nipai Inkoy Rathok Arni Alang Litum Asopi Sengmir So Terangpi Amhang Theklo Pupenke Thangnat Akeso Lapen Akasaksak Abe. But everything was seemed normal. But after completing 2.5 months, the baby was started vomiting continuously every day and night, which led her parents sleepless. And they took for further treatment to Bogakak at Dr. Barkutiki. He stated that if the baby continuously vomiting, then some part of her body may swell. Likewise today, Sengmir So head was getting bigger and bigger day by day. At earlier, her parents did not know about her sickness very quite well, but to know more about Sengmir So Phan Kiso Kilangdam Ijia Phanpura Dwarbagori Constituency along Ajhak Ratchari Asongja Po Tuma Phanta Akerap Johanglo Bonta Pini Arnianta Thangnat Ardi Ki Piwang Vedarajok Sai Jokje Karbenglong Pen Ningkemenai Abangphu Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hanga Phansi Puthot Asopi Sengmir So Phan Se Kilangdam Ijia Phan Akerap Johang Nang Koklo Lapen CM Tuliram Rong Hang Alang Niki Kidamtang Bang Suri Kidukela Arada Tuma Phan Khai Dhoram Lapen Party Alam Pavipin Pen Akerap Ki Piduna Sontak Taksi Nilitum Asopi Sengmir So Phanta Kiso Kilang Ijia Phan Akerap Nang Pidun Bek Puputa Api Apotum Ningchapat Hepon Manela Kethe Gedingatum La Pangso So Phan Kilang Phan Nang Charabdun Te Pur Sonsinitum Mathalo Lang Tum Nang Charabdun Te La Pangso So Kiso Saminitum Si Chilang Pon Thegi Mate Mi Ponji Pusining Telo La Pangso So Kiso Satami Lasi Kethe Gedingatum Samechuni Ridono La Pangso So Phan Kachelang Phan Prabjen Pen Tum Phan Kamni Klim Pia Something Visendi Pusonsi Ning Telo Mate Chuni Ridono Dolomara Pen Arji Sonong Par Karbenglong Live Balipathar Ahavar Sangti ki Puramen Pen Kilometer Cap Anbak Forest along Lake Kapahengno Abangphu Joy Babu Intia Phan Prabjin Pen Aday Enang Jipura Karbi United Council Latum Pen Assistant Conservator of Forest Upon Lamhoy Kipidam Bokajan Forest Range Angkang Balipathar Ahavar along Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Intiabong Joy Babu Inti Lapen Ajhak Rong Asaratum Chilangsi Kilometer Cap Nedo Forest along Lealong Sangtiki Puramen Pen Kapanhok Labajong Karbi United Council Bokajan Aruatum Vosek Nipai Craner Cap Arni Bokajan Forest Range Assistant Conservator of Forest upon Lamhoyalo Kipidam Joy Babu Inti Lapan Ajhak Sangtiki Puratum Kedamtang Ningkan Hini Aprang Pen 1000 M3 Nedo Asangti JCB Pen Pursi Dampar Pen Kiroy Panajok Kilometer Cap Anbak Forest along Le Panhok Pono Bangso Jok Hala Bangso Ahavar Sorkar Pen Non Hejong Kaselampon Interlocking Atowar Sitami Henudun Lapno
Lasini litum KUC Bokajan Aroi Hinpen Adai Kedo Aronre Pen Sangti ki Formate Forest along Lake Kapana Hokabangpu Joy Babu Inti Lapen Ari Sangho Tomapan Prabjim Pen Adai MC Ahok at Akangsai Piponang Jipusi Bokajan Forest Range Assistant Conservator of Forest Apan KUC Amaipu Joyson Terang Pen Chun Bangkleng Sarpo Tiso Atum Lam Hoi Pidam Dilai Pen Bijarong Pi Karbiang Long Lai Non malam so dihina maupan bertain tan panik sinang. Dihina maupi putat bertar jupan thuik lonang. कोरोना के सोकी उनके प्रापापोर होत पुसितमी खेरोनी हाई स्कूल क्वारंटाइन अबोहा अलों के दोतुम कचेपंग थेरासाई की क्लेम पेन दांगलोक मिर अक्लिम पेन थेंगपी अक्लिम एसी रात पारो मिमी असाई की क्लेम कार्बेंगलोंग लपेन वेस्ट कार्बेंगलोंग आरलो कोरोना के सोकी उना फाइना के प्राबोमा पोर होत पुसितमी खेरोनी हाई स्कूल क्वारंटाइन अबोहा अलों के दो अबांग फोतुम मिर अरोंग थेंगपी अक्लिम के लपेन स्कूल अहेम आरपोंग अलों कलर की ही पेंसी Metang ke doke thaka chipang thir lapen kilang araje abolon chipi ponno ko an lo ke doke thakpo do pake joy red mote kopini ison bake claim si ke meji pu ning ke hang chipak lang ren ki si ka phere mimi corona ke so long jini long le ni pu abang ke alang litum ning chipa bipon pe det si a methang ke do a quarantine boha along ka chipang thira sai chiklem ponno lapen mir arong thengpia claim ke lapen arpong along color sitami hipon si mesen asai ke claim ang thek chipak lang ponno Kaphere mimi corona ke so chibikok alang litum mithang along rui mithang adim mithang school ahem lopura chematha sponsi lapuson rat kachoro mimi asai ki claim ponthe kaputhak ong dong aratum kachoro pajer News Text Report Karbiang Long Live Det piadang kanker klaka porhot radatum kicho kijon avar sai donang jipura pini balijan pan kumar LP school along radaphan sangkerona sai dengpon Lapuson sangkerona sai kedeng hot pan kumar polling station amai phu probin terang ahin pen japon se haroghat baligaon ahithialong ration card kaviatumaphan akejoyton sangkerona sai dengpono Kado kawe long thom polling station lake pan kumar LP school left wing right wing lapen pan kumar polling station atuma phansi jasimet ron ponno polling station ke thompang rom pet pen rongkre isya rad atuma phan sangke ron ponalong polling station chunbang lapen ki ongdung polling station ke chari atum chirap chitodun haroghat pen harsing ingti Karbiang Long Live Chennai pen ke bang langhin beltola arongasor Sanjay Khaglari corona ke sopen apran kedam Karbiang Long pen non an bang hini abang phodum corona ke sopen apran dam tanglo Corona ake so ajoini pen Karbi Anglong district penta bang hini abang phodum apran dam tanglo Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong pangrum pet bang pharo isira thongke batuma phan corona ke so ki una porahut Karbi Anglong aphan kopai ke langno ason nandokok Lake kedamtang wosik ni final cap arni bokolia sunpura arong amikar arun kakoti corona ke soben aprandam juapi puthor wosik ni phai kretroxy arni Karbi Anglong pen inoda bangpu corona ke soben aprandam thulilo apran kedam joy abang phuke langhin beltola arong athor Sanjay Khaglari arta ningkan inkora isi pusi pangthekpon kachini dona tengke apran kedam joy Sanjay Khaglari alangli kedamtang wosik ni phai kretrok arni Chennai pen Guwahati an roda hempensi nang palilo. Laso aphi ajo porphai nerkebra achiti malom parokha along sarlang enderapi alang liphan bokolia sunpura high school facility quarantine aboha along si biponlo. Setame sarlang ke ena porahut alangli a ok apran kimi ue chethanlo. Halabang so aningbe abangke bor I bor a quarantine aboha along pangthangsi puthot adap mate wosik ne phaikre troxy arnia bangke alangli achethe kachien kisum krongan jok tongsekot pen Diphu Medical College Old Block COVID-19 isolation ward along sekelang phan ponlo bonta ajo porphai sir kep malom kopai kelang no pena jok Sanjay Khaglari aprandam juilo
Pini ar dilia por malom okran kelang IM khonsing rong pilapen district administration natum chetong dunsi Sanjoy Khaklari kithi arpum methang arong beltola along matsi arona tangpen piponlo আজি সঞ্জয় খাকলাৰী তেখেতক মানে কোভিডে আক্ৰান্ত হৈছিলে তেখেতৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী চেন্নাইৰ পৰা তেখেত অহা বুলি আমি গম পাওঁ ফ্লাইটত তাৰপিছতে আহি পাৰুখোৱা স্বাব চেণ্টাৰত তেখেতক স্বাব লোৱা হয় স্বাব চেণ্টাৰতো মানে তেখেতে আমাৰ মেডিকেল ষ্টাফক অলপ আপত্তি দৰ্শাইছিলে যে মোৰ হেল্থটো ইমান ঠিক নহয় বুলি তাৰপৰাই মানে মেডিকেল ষ্টাফে ডিফু হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ ফোন কৰিছিলে আৰু যেহেতু তেখেতক মানে লুকাছেন এই সোণপুৰা হাইস্কুল বুকলীয়া তাত মানে লৈ যোৱাৰ কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা যিটো আছিলে সেইকাৰণে তাত ডক্টৰকো এই আমাৰ স্বাব চেণ্টাৰৰ ডক্টৰসকলে যোগাযোগ কৰিছিলে তো তাত স্বাব লোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া বুকলীয়া কোৱাৰেণ্টাইনত লৈ গ'লোঁ তাত ডক্টৰে তেখেতৰ হেল্থ চেকআপ কৰি গম পালে যে তেখেতে প্ৰব্লেম আছে কিবা ডাউট আছে চিম্পটমেটিক বহুতো দেখিছে ডক্টৰে সেইকাৰণে 108ত মানে আমাৰ মেডিকেল ষ্টাফ দি লগে লগে ডিফুত পঠিয়াই দিলে ডিফু পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তেখেতক আমি হস্পিটেলত এডমিট কৰালোঁ কিন্তু হস্পিটেল যিটো কোভিড হস্পিটেল মিনছ কোভিড কেয়াৰ ইউনিট যিটো ডিফু অল্ড ব্লক ডিফু মেডিকেল কলেজ তাত মানে ৰেড জ'ন আৰু য়েল্লো জ'ন এণ্ড গ্ৰীণ জ'ন আছে কিন্তু তেখেতক যেহেতু চিম্পটমেটিক আমি দেখা পাইছে ডক্টৰে তেখেতক য়েল্লো জ'নত ৰাখি থাকে মানে তাত ইতিমধ্যে যিসকল ৰিজাল্ট পায় পজিটিভ পায় যিসকল তাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে Roda hempen inut corona ake so kelong abang pu kosong si ke bang unlo lapen airport along sat lang kelang ahut lang pamika kedet ma mate kelang tong kapang krelo mapusi ke ongdum araratum karju pado itu মা বাপেকে মানে ৰাতিপুৱা গৈছিলে বুকলে নাপালে ল'ৰাটো দেখা দেখি কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত সম্ভৱ মানে এই অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি মানে 108 লগত ডিফুট নিছে হয় নি পেলাই মানে ডিফুট চিভিলত মানে এইটো ৰাখিছে ৰাখাৰ পিছত মানে তাত News X report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke lepon sekang tonik lo do methak me kardom